እና ውዶቼ እባካችሁ 1000 ለመግባት 80 ሰው ነው የቀራኝና ያችን 80 ሙሉልኝና እባካችሁ 1000 ያስገቡኝ። እስቲ ከዚህ ስደት እንገላገል እባካችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። እንዴት 80 1000 እንድታስገቡኝ ትንሽ ነው የቀራኝ። አንድ 15 አበረታቱኝ እላለሁ ውዶቼ። jecha rabbii guddaa nadii kuufamne mi'a yeroo hunda lazzaan irraan dhumne madda qaroomiina asaaraan goggoyne kannaamu qorate mu'jizaan saan dhumne ilaa qiyaamatti kayyoomuun sharamne ilaa qiyaamatti kayyoomuun sharamne kan qaroomiina saa eenyuun hundaagamne bariisa wal barte gammadi teetuma guyyaani wanni eebbifamteen kalaamu rahmaani eebaarete wallaahi kalaamni rahmaani kawaan isaa caalu ganaa sin argamne durii sin turiini ደስታና መፍትሄ እንዲያመጣ እርግጠኛ ሁን። በፍጹም ተስፋ አትቁረጭ። ምክንያቱም እያንዳንዱ መከራ በምቾት መተካቱ አይቀርምና። ይህ ሁል ጊዜ የሚከሰት በመሆኑ ምንም ማብራራት አያስፈልግም። አላህን ሱብሓነሁ ወተዓላ በበጎ በመጠርጠር እምነትሽን በእርሱ ላይ አሳደሪ። እርሱ ዘንድ ያለውን ተመኝ፣ መፍትሄንም ከእርሱ ጠብቂ። በፍጹም በሰው እንዳትመኪ። የፍጥረታት ሁሉ ፈጣሪ